Om Swastiastu. Idedani sareng sami sani kusumayang titiang. Lugrayang titiang ngaturang puja pengastuti lan sesanti angayu bahagia majeng ring ide sang yang widiwasa. Wit sangkaning asung kerta waru nugraha ide preside titiang muni ketaler ide dane sareng sami mepupul ring genahe puniki. Mungguing untang pidarta sani jagi atur uningayang titiang inggih punika lestari yang basu aksara miwah sastra Bali nyujur jiwa paripurna. Idedani sarang sami sani wangyang titiang yening cinga koen tenan jagate mekasne ring jagat Bali sampun wiyakti metiosan ring koen tenan jagat dukerien. Sani metiosan punika wenten ring tradisi kebudayaan lingkungan miwah widang-widang sani lianan. Yening rerah ring koen tenan tradisi pasti ke sampun mecampur sareng tradisi ring jagat dure negara. Punika taler ring koen tenan kebudayaannya nih. Lianan ring punika parilaksana warga utawi parejanani sampun taler ngasorang sekadi tindak kekerasan sani sayan nincap. Kuentenan wicara sekadi pesiatan ngerebutin desa utawi setre seneng memunyah pinyungkan AIDS kecanduan narkotika taler wenten pinyungkan sani pinih anyar inggih punika virus corona. Duaning kadi asa punika kawentenan wicara ring jagate ngawit saking mangken sepatutnya nih iraga metaki-taki nabdabang jagat Bali mangde aman tur terepti. Preside raris ngawinang jagat Bali nih aja. Mekudang-kudang usaha mikukuhang basa aksara miwah sastra Bali nih patut kemargiang mangdane preside saya nincap kewentenan basa Bali druweni nuju jiwa paripurna. Idedane sareng sami sani kusumayang titiang indayang mangkin selehin napi sani kawastanin jiwa paripurna punika. Jiwa paripurna jiwa sekadi permana yening bausang. Jiwa pinaka pengurip sang raga angga. Paripurna kebausang sempurna. Preside adong manut ring sesana satinot ngawet ring manajike maring wajike miwah kayike. Yening sampun sekadi asapunika presiden ngemargiang trikaya parisuda mewasta maurip angge imanusa satinot ring permana sane dados atmanastuti serada nuju jiwa paripurna. Sane dados pitaken mangkin napi sane dados paiketan yening jiwa paripurna punika kebausang indek ngelestariang basa aksara miwah sastra Bali. Napi sane preside kemargiang. Napi sane kawastanin jiwa paripurna ring sajeroning basa aksara miwah sastra Bali. Idedani sareng sami sani kusumayang titiang ring up jagate skadi mangkin
sani kawastanin era globalisasi utawi zaman teknologi, basa aksara miwah sastra Bali sampun sayan katilarin santukan penglimbak iptek lan pariwisatanyane sayan nincap. Parajanane pemekas parayuwana Bali kedalon oleh kewentenan jagate sekadi punika. Parajanane senengan nganggen teknologi minekadi media sosial, internet, bandingan ring nelebin basa aksara miwah sastra Bali. Punika mawinan basa aksara miwah sastra Bali ketinggalin kantos wenten anak mangsa. Yening melajahin basa Bali mewah. Yening melajahin aksara miwah sastra Bali punika tenget utawi pingit. Kewiyaktiannya basa aksara miwah sastra Bali membuat pisan kewentenannya ring pewangunan jagat Bali kawekas. Bilih-bilih sani mangkin pemerintah utawi guru wisesa sampun ngemedalang pewarah-warah inggih punika sani merupa program Sadkerti Loka Bali. Mejaran antuk usaha pemerintah punika Napi Sujati sani presiden kemargiang pinaka swadharma krama Bali. Idedane sareng sami sani wangyang titiang. Pinaka jatma Bali sani maduwe dresta sekadi anggah ungguhin basa ritat kala mebebausan. Anggah ungguh punika patut kedadosang titi, patut kedadosang dasar saling ngerumah ketang pesemetonan. Duaning ngawit saking basa iraga nemuang mitra, saking basa iraga ngemolihang arta, saking basa taler iraga nemu sengkala. Yening anak mausang layahe tanpa tulang. Duaning asa punika patut uratiang mangde preside wacikane ngemedalang pengerasan sani becik. Idedane sareng sami sani wangyang titiang. Manut lontar tutur Aji Saraswati, jatma Bali sampun mebekel aksara ngawit saking garba ngantos pemuput mulih ke tanah wayah. Kewentenan aksarane punika ten preside kepasahang ring sejeroning kehuripan imanusa. Aksarane punika pinaka Atmanastuti ngawetuang Sang Hyang Prana raris ngelimbak ring widya kediatnikan. Manut lontar Aji Saraswati taler kebausan, yening presiden ngelaksana yang semadi, presiden nunggilang kayun maring dase aksara ring angge, sinah irike sahananing penyakit preside keicalang. Yening sampun sekadi punika jiwa paripurna preside ketujuh melarapan kayi ke parisude. Idedane sareng sami sani wangyang titiang raris malih asiki sani mewasta manacike parisude. Minabang titiang indike puniki pinih mewah yening bausang sapesire sani preside uning ring manah. Sapesire sani preside nyelehin manah anak siosan. Sani mangkin ngiring sareng-sareng kayunin
punapi mangdene preside iraga pinake pewaris jagat Bali nyikiang manah nuju ajeg Baline. Melarapan antuk sastra nitenin raga preside nuju jiwa paripurna. Sekadi sani kesurat ring geguritan basur. Ada amat melajah nyastra anggon menyuluhin raga ala ayune kedapok reng sakala lani segala geng debanggi wireh ngalah kawisesan. Saking sastra iraga melajahan raga, saking sastra iraga ngererah sesuluh, tongelah karang sawah, karang awake tandurin. Iening sampun iraga uning melajahang sastra, preside iraga uning sani patut taler sani iwang. Sesamen manusia saling asah asih asuh, segilek seguluk selulung sebayam take. Taler tresna asih sarua urip pinaka bakti majeng ring ide Sangyang Widiwasa. Yening punika sida ke abdi sareng sami sinah jagat Baline landuh genah ripah loh jinawi. Idedane sareng sami sani wangyang titiang, yening cutetang titiang daging pidarta puniki wantah pelajahin basa Baline, pelajahin aksara Baline, pelajahin sastra Baline. Raris laksana yang ring sejeroning keuripan, ring sejeroning ngemargyang swadharma. Yening sampun preside lestari basa aksara miwah sastra Bali ngawit saking angge soang-soang, pasti ke sampun preside jadma Baline nuju jiwa paripurna. Presiden nyujur jagat Bali santih manut pengabtin Bapak Gubernur nangun sadkerti loka Bali. Idedane sareng sami sani kusumayang titiang, wantah sapunika sani preside aturang titiang, mogi-mogi wenten pikenohipun. Tios ring punika titiang nenten lali ngelungsur agung rena pengampura, menawi wenten kirang luwir untuk titiang nguningayang, maka wesananing atur puputin titiang antuk ngaturang parama santih. Om Santi 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 Om.